Gde ste ljudi? Danas igramo Piggy's Ultra Isolation Concept Chapters. Sad će da vidite, evo ga. Idemo za 3, 2, 1. I evo nas ljudi, ovdje imamo i prevoda. U redu, ovdje sam u tržnom centru, samo da treba da nađem baterije, da uzmem baterije za ovaj radio. Mama mi se vrti u glavi, mislim da će se nasvestiti. Ne! Inače, ja sam ovo prešao, ljudi, da znate. Krećemo. Boji me glava, mislim da haluciniram. Šta? Ne. Ok, ovdje smo uzeli crveni, idemo, trči. Nema nikog. Mora ovdje da prođemo. Uspeli smo. Eto ga. I tu su vrata, ključano. Uzmi ovo da ga pokvarimo, ajde. Ovdje u zeleni, uzeli smo zeleni. Trči. Idemo sad gore. Nema ga robi, što je dobro, ljudi moji. Idemo brzo. Nemoj da zaboravite da se subscribe-ete i da stavite like. Evo ga, otključali smo. I ovdje ima automat za pare koje treba da gledamo. Evo, ovdje smo stavili dasku. I sad idemo dole, nema ga, ovdje nema ništa. Ajde da ga pokvarimo, ne možemo. Sad je prestalo kad smo teli, dobro, nema veze. Idemo. Sad mora da uzmemo ovo. I tu ima wrench. Uzeli smo wrench, idemo gore. Jao, da, sad će da nas vidi ventilacija, nešto vidjeti. Sad ćemo da vidimo. Idemo. Evo vidim stepenice, ali nema ga robi. Nema veze, idemo. Ajde se vratim bre da stavim alarm za svaki slučaj. Evo ga. Bega, juri nas robi. Begaj. Idemo, alarm. Evo ga, uništili smo ga. Trči. Ma nema veze ako idem kroz ovo, boji me dupe. Ajde, samo da preživimo. Nema ga nigdje, trči, da preživimo. Juri, mislim da nas više ne juri, zaglavio sam negdje. Evo, otvorili smo vent. Trči, evo ga Mausi. Gledajte kakav je, begaj. Trčimo. Juri nas Mausi, begaj, evo. Otvorili smo vent. Evo ga robi. Begaj, juri nas. Alarm, uništili smo ga. Zaglavio se. Dobro, ljudi, joj. Ovdje smo uzeli karticu, da, uzeli smo i koga. I onda smo ju uništili. Peganija. Jao, Živ sam. Dobro je. Otišao je tamo. Izašao, ne. Dobro. Otišao je. Nije mi ljudi dobro. Idemo i gore, nema ga. Trči. Evo ga ovdje, zaglavio se, Ma šta smiješ, ima da me kokne. Evo ovdje vidite vrata i sad ćemo ta vrata da otvorimo sa ovim ključem. Trči, brže, dok sam živ, evo otvorili smo i ovdje ima naranđasti, ali treba nam prvo kartica. Dobro je. Plašio me je. Dobro, idemo sad ovo, evo je kartica, uzeli smo. Trči da otvorimo, blizu smo za escape. To je jako dobra stvar. Još malo, ljudi, Dobro je, gore, zaglavio se, gledaj ga, Idi brzo, iskoristi karticu, toliko smo ljudi blizu da escape-amo. Ako vam su strašni, ostavite jedan veliki like. Trči. Evo ga, otvorili smo i šta ima? Pare, pare. Idemo sad. Dobro je. Ne,
Ne znam da ti izađem. Ma idemo bre! Idemo! Trči! Ostavili smo tamo paru, to sam zaboravila da kažem. I ovdje naranđosti. Ljudi. Naranđosti. Tu je boj! Tu je boj kod naranđosti. Kakav je, jao, kakav je! Ste vidjeli? Uzeli smo paru. Trči, sad ko nikad. Dobro je, nema ga nigde. Lago sam. Dobro je. Ne juri nas. Idi se zaglavi negdje, idi se zaglavi. Dobro je, zaglavio se. Boje sam se zaglavio kako su čiće, ha. Čića je moj min, da znate ljudi, to znači smiješno lice. I evo, ovdje će da otvorimo, otvorili smo ovo. Ajde brže, brate. Brate, koliko treba da čekamo. Evo ga, izvadili smo. Uspeli smo. Možda escape-am. Ne znam da ti izađem. Ne smijem da izađem. Juj. Prošli ste ga vidjeli. A da izađemo. Ovo je teško. Ma idemo, ajde bre, idemo. Trči. Evo ga. Otvorili smo vrata. Escape-ovi smo ljudi. Ljudi ima još. Šta se upravo dogodilo tamo? Osjeća se vrtogla, mislim da ću se onesvijestiti opet. Ne! Je to portal? Šta se dešava Đorđiju? Ne mogu da dođem do toga, onesvijestit ću se. I to je to bilo od ovog videa. Vidimo se u sljedećem. Čus!